Шабашкарды Филипп Лукин ячелі пилікміш музыка шкулінче таван ен ятпа нация юнерен фестивалі әртірі. Онда Хамар республикаранан жахмар үтті регионранда ачазем ходшынчыш. Пылдарулы Шамрак Сембе Вероника Павлова корреспондент паллашры. Таван ен нация фестивалі кыжалгебе саккырмыш худыртре. Конкурсын септелеви шеденекен ұрыва таван культураба ытларах кызыкландрасы, она хаклама врендесі. Школа жезем хазем пулдарулықне юры дажырагына мар, ал еще сталыхын жеде гыдалтреш. Шамраксем халы хилы ергене хизеплени сезінче. Маштерзем кеве ябалазіне иккеміш пурлныш парнелеші. Хыне еврлюгелжіксенеде санама пиде кызыкла. Хызен пулдарулықне шав жайба халыға кытартма пулдарыған ашасем пиде нумай. Талантлы ашасем пирин нумай. Пулдарулы ашасем нумай. Шанбата ашасем бәлі пирин. Ішлемәлі шав пулдарулыға пирин малыла, туктамаллада. Таван ен фестивале худшынаганзен шуйче шулран шулузеть. Малданына хула шайынче ирттерне бозан хали республика тулажынчен дегелеші. Кажалышсыне пиделден удмур тада тудар республикизенчен ерзабана. Паллах фестивален подемледи уявни пульде жидей мереш. Өшсене сумлыбайт сембе үнержізем хаклареш. Шаме пернемер икимеш вуран висимеш вуран деде каламада йон. Менден кашти педекадян хойнес нефтхавол. Пузык шушпа, туйымба, савнышпа тват. Олында ана куляндарас келмес перде. Шамбада ибір кашнинех мен енебеде бузан палык матырышымыр. Фестивале уйрымах районзенче шкулзем хастар худшынашы. Кашни жол шинеренде шене ятсем балырашы. Эбір пыррамыш хуткунда келдемірку фестиваля шешен хирде юрабан. Эбрана парур yok хадерлерімір. Манаку фестиваль келеші, тебір жылда келмедір жашын. Ачазем таван культураба кызыкланны узылы бұлныне ашы амыжы балардать. Чаважын культурыне манманы пиде савандарад. Вырысла да юрлашы жинақтан умайя, бұлай вырысла юрлазем бұр. Ағыл жанла да юрлашы чаваш тергелебе юрланы сағалдарақ. Шакына манмазыр, шак мероприятизіне конкурсыне ертені пиде лайқыл. Ачазем хайзем камикіне манзағаймашы. Ішта юралне манзағаймашы. Хотишта ют чәрет ұқсағайзан да ева камикіне манманы пиде лайқыл. Чувашен Галарамвали Вероника Павлова, Александр Яковлев.